Ja sam zaista oduševljen ovim čovjekom. Enes Halilović i knjiga Ako dugo gledaš u ponor. Sjajan pisac, sjajna knjiga, impresije su zaista fantastične. Pročitao sam i ranije jednu njegovu knjigu, također sam govorio o njoj, Ljudi bez grobova, i tada sam ostao oduševljen i evo ponovo sam, naravno ne bez razloga. Enes Halilović je sjajan pisac i ovo je također još jedna sjajna knjiga iz njegovog pera. Glavni lik u ovom romanu, u ovoj knjizi je Neira Bugarin. Ali pisac kroz njen život i kroz život njenog oca, majke, brata, piše o teškoj sudbini jedne porodice. To je tragična i teška sudbina. Oni žive na rubu egzistencije. Zapravo siromašni su. I pate se na sve moguće načine. Ne samo finansijski, nego i u ljudskom smislu. Okolina ih osuđuje, okolina ih gleda sa prezirom. Otac kao radnik u rudniku kamenolomu ostaje bez obje ruke uslijed jedne nesreće. Ostaje na invalidnini i toj nekoj penziji crkavici. Majka od rođenja ima defekt nogu i ne može da hoda normalno. Dakle, ne može da radi, da privređuje, da doprinosi porodici. Neira je primorana da čim bude u prilici počne da radi i da na taj način pomaže svome ocu i svojoj majci. Njen brat Safet počinje da se drogira uslijed sve te neimaštine. Zaista jedna teška priča. Ali nema patetike. Autorov stil je potpuno jasan, precizan, rečenice su kratke, sadržajne, upečatljive. Potezi likova su neočekivani, potpuno vas iznenadi. Na neki način ne možete nikako predvidjeti šta će sljedeće da se desi u ovom romanu. Ali evo kako autor opisuje tu tešku sudbinu porodice Neire Bugarin. Nije bila njihova muka u tome što su često bili gladni, no što se nikad nisu zasitili. Pogledajte tu, dakle, kratka rečenica, a tako snažna, sa tako snažnom porukom. Evo još jedan sjajan citat koji govori o tome kako su Neira i njen brat se suočavali sa okolinom, sa školskim drugarima, kako su to sve podnosili. Na velikom odmoru brat i ja nikada nismo stajali zajedno. Mršavi, slabašni, bili smo previše uočljivi. On je iznosio neku knjigu i čitao negdje u dvorištu ili bi sa dječacima igrao truhle kobile, a ja sam stajala ili sama ili kraj curica. Sve one pričale su o svemu, a ja ni o čemu. Imala sam 2 para čarapa, a Safet 1 par. Kad bi majka oprala Safetov par čarapa, on bi nosio moje čarape. Jednom su u školi primijetili da ima roze čarape pa su ga zadirkivali. Tada smo rekli majci da mora prati čarape samo vikendom. Nije imalo mršavijeg đaka od mog Safeta, a ja sam imala nešto mesa na kukovima i na grudima, ali se očaj izlivao iz mene kao voda iz naprslog bojlera u našoj kući. Trebalo nam je nekoliko godina da skupimo crkavicu i popravimo taj bojler. Dok je bio u kvaru, grijali smo na šporetu vodu i safama polivali jedni druge. Tako smo se kupali. Moj Safet i ja, naježeni i željni svega, bili smo među ostalom djecom kao šipurci među hrastovima. Kad neko ne bi mogao da pojede burek, dao bi ga meni. Ili polovinu bureka. Uzmi ovo ti, ja ne mogu. Obično bih jednom rekla, ne mogu ni ja, a poslije bih rekla, pa dobro da se ne baca, grehota je. Sjajni opisi, kao da vidite to pred sobom, jer vjerujem da smo svi mi u svojim školama imali ovakvih slučajeva u našim razredima, u našem društvu i možda smo često i mi bili zli prema njima, naravno nesvjesno, jer takva su djeca. Pored Neire, između poglavlja u kojima ona govori, spominje se i profesor Sipac. Tog profesora Neira će upoznati poslije u jednom striptiz baru koji dolazi da radi igrom slučaja, odnosno silom nužde, dolazi da radi kao kelnerica, kao konobarica. Tu počinje također još jedna teška njena sudbina, ogovaranja okoline, koja jedva čeka neki problem, nešto da se desi kako bi mogli da uzmu u usta svoje komšije. Njena porodica, odnosno Neira sa svojim roditeljima i bratom, živi u naselju koji se zove Erozija. Dovoljan je sam naziv da shvatite o čemu se radi, kakvo to mjesto može biti. I ona pokušava da
pobjegne iz te erozije, da pobjegne od tog siromaštva, da jednostavno skine sa sebe taj teret. I u jednom momentu joj uspijeva. Nažalost, ta sreća neće dugo trajati. Svakog člana, dakle, ove porodice prati tegoba. Oni se s tegobom rađaju. Na momente bljesnu neki trenuci sreće koji opet uskoro zamijeni nova tegoba. Dakle, oca prati tegoba, njegovu mater optuže da je bila nevjerna, da je spavala sa nekim Bugarinom dok je njegov otac bio negdje u vojsci. Odatle je to prezime Bugarin i on to nosi sve do kraja svoga života. Njena majka optužena da je sihirbazica i onda je otjerana iz svoje porodice i čak kada je rodila dijete Neiru, odnosno Sajmu, Neirinu mater, dakle nana njena, je optužena da je sihirbazica, otjerana i živjela u neimaštini, rađa njenu Neirinu majku, Sajmu, i njena majka je rođena, kao što rekao, sa defektom i onda to je tegoba, preživljavanje svaki dan. Primaju milostinju od drugih, pokušavaju na razne načine da se spasi njenog oca, čak majka šalje u medresu u Sarajevu, ne bi li ga spasila iz te neimaštine. Međutim, i tamo ga dočeka jedna tegoba jer ga lažno optuže, on se ponovo vraća u svoje rodno mjesto i tu onda počinje da radi u rudniku. Poslije tu ga zadesi ta nesreća gdje gubi obje ruke. Neira, dakle, kao što rekao, počinje da radi prvo kod jednog očevog, pod navodnim znacima, prijatelja, Liso, koji pravi farmerke i od ostataka tog Teksasa oni se grijaju. Oni zimi lože to i na taj način se griju. Evo kako je otac kaže kad ona treba da počne da radi kod Lize. Ti znaš, zime smo izimili zahvaljujući Lisu. Znaš da mi daje Teksas za grijanje. E sad ti svakog dana donosi Teksas da me malo odmijeniš. I slušaj, Liza, ako ti kaže da vedro nebo nije plavo, a ti to prihvati. Preči ti je on nego ja. I radi da se maknemo sa tvrdog sira. Kad doneseš platu, prelazimo na polumasni, reče otac i ode kući, ostadoh sama pred životom. Eto na šta sirotinja je spremna, na šta vas teške okolnosti ponukaju da potpuno zaboravite na sebe, na svoju čast, na bilo šta, samo da biste preživjeli, da biste porodici omogućili koliko toliko, minimum svih minimuma. I evo kako onda autor opisuje poslije kada Neira dobija platu. Majka me poslala da kupim šminku. Otac plače, majka plače, a ja plačem najdublje. I cipele, i bluzu, i malo veše pantalone. Pola plate otišlo je na mene. Kupovala sam, a sve u sebi kukala. Majko moja, za koga li me to sređuješ? Za 30 maraka kupi smo masla, mesa, šampone i sapune, a 30 roditelji dadoše Safetu da kupi pantalone, duksericu i starke. Godinama smo jeli tvrdog sira i hljeba. Ponekad bi majka slomila jaje i žumance i bjelance razmazala po kriškama pa i zapekla. Rijetko smo kuhali krompire, a meso samo za Bajram. Sada, kada smo unijeli u kuću nekoliko limunova, kao da je nekoliko sunaca zasijalo sa našeg stola. Pogledajte samo vi autorov stil te metafore, koliko je to razumljivo, kako možete zamisliti te limunove pred sobom, evo dok čitate ovu knjigu. Sjajna knjiga. Poslije ćete vidjeti Neira kada dolazi da radi kod tog Lizija, doživljava druga iskušenja, druge tegobe, neću vam otkrivati šta, ali kao što rekao, potpuno su potezi neočekivani. Dakle, nešto što nisam očekivao da će se desiti i onda se Neira bori i sa tim, bori se i kod kuće i na svim frontovima je borba i onda se čovjek zapita kako je moguće da, a ima, dakle, ovakvih sudbina ima, ovo ljudi su oko nas, žive ovako, kako ovo insan predevera, kako ovo preživi, kako sve ovo izdrži. I na kraju knjiga se završava također neočekivano, na vrlo zanimljiv način, opet malo težak i tužan, ali ne patetičan. Nećemo otkrivati kako, naravno, opet je tu Enes Halilović majstorski završio i ovu knjigu, baš kao i knjigu Ljudi bez grobova. Toliko, dragi prijatelji, knjige imao bih još puno, zaista, evo, puno sam citata ovdje zaokružio, pripremio, ali evo neka to ostane za vas kada budete čitali. Zaista sjajna knjiga, preporuka ukoliko ste čitali Ljudi bez grobova, onda
požurite, pročitajte i ovu, a ukoliko ste već čitali i ovu, a znam da neki od vas jesu, pišite mi vaše komentare, volio bih da čujem kakav je utisak na vas ostavila ova knjiga i kako ste je vi shvatili. Možda ste je drugačije shvatili nego ja. Tako da evo, volio bih čuti vaše komentare, odnosno pročitati vaše komentare. Hvala vam, dragi prijatelji knjige, što ste izdvojili svoje vrijeme i za ovaj video.